malungil itasil sirma rogul adro oriol mosbel ko tunin metial to ko betche program ko mamra Kausischakl to ergi bom mamule gel oil kester ko mamra Henry Jackson mari al sungla batengel mang dibu sirbelau magi wishim a safe trip ore ngari next time luten me ya kalde me kara kambesa ngaria to ko betche press conference officer president al sils mang tuling itengi mo attend maktingog tel ale mal merenga sulang irmangan oil di memang guest tel blay sir ko mamra to raw dasu el alitasil se que tengel wasi government order elis tiam no break Sunday ablel reorganizer ngia adal olbira a order matigal guest ko mamra al silsa former speaker order Millan Isack ma former chairman Rawis and Means sa Koror State Legislature Rhinehart Silas. Silas sa legislator Ngerkebesang. Ya Millan legislator at large sa Blue Order. Ya kamam omral wasya Blue Order cloud blue to karader ngi. Bisin so mangaria amo oidra at sila government ngi ar other wala girin mo ngi especially ar other Blue Order. So anu tial nga kamamos sa tel program ra Kausischakl. Mau tel sigangan mem ko modi tel government order was what happened. Aktingol meri se tel program ra mama oil pistrira 15 minutes sa destal adam tok mo gel sorir. Di yakpek start ra mo magumdas was ngora gestra kom bak mo yung sangin ma. Melgora ma tom tumera le adu ringi ma. Pol mere gel gora former speaker Rhinehart. Hindi ako mal was what happened yesterday. Mal masaule por ahí donge mal mudara te kal teruru ba kal mero ban kedre lang mal cloud tutelel cloud tutel to gole grasel to gole korea sa oror sel sumo klok erado gel wase ngaria ser bela representado bela que na blur oror líder bela mal maru ko ngartiang e mo mo sa tingin tigal teruru ba ngagamle attend session eli tim le ore malasya sing oren setir yo mesringi timo besel lo aislo se tara gel tol mal mo nglar mo lo mesra olbir oror el masara mondarti magel tol el wayat letel el olbir seya tetel la congres olbir sa marula digo aiser por ahí dongo sen ngagamla atra kansol oror sel time municipal council wa legislator oror la legislator rablu oror dire kam la senator rablu oror em laurol bangala itu lorur trakalmente oror mabenlia tletelela sel politics oror mayor to oror basen mal ngod rai kal bek pelu bela enga kamal klar mal ngular ngulo sen oso ngate le ngargi makul mes sel omrur eli al mes ti al mondai e malungi le trigal ada lo bangedre anga nar al sel ngakareng sa tingilul koy marireng sa tingil sel bitang malungi le kadam la mesa igal el lara olbir oror makasitusun ngaramat ngi germos modin mo ngil mo terklitial dorur ngil Kausischakl mosen makratial beto kara blur belam no inbal pra oi kai gidil to e ako te cloud to tlel sel to kam rigel se gadol tirak ra rule of law gadol tirak ra atleta ralla sel dorur alla cloud to tlabol masao e despenda teme da oi kai to gel despenda teme da masao gulereng se mangi elin dimlagdil rikut sama mondara alla rawlo la olbir oror direk no masao ra tetela ba yo sang oror ma ku talbes yo sang tilo eli hopefully se kita ibe ko mutat sa kita ukti tetela yo sang o esrni makding mutial mertiang ko kaulala ma mo idle ko ra ka masao lang mang iba akmamu ra Rhinehart legislator Rhinehart elective Rhinehart ka ngora ngaria resolution tilobda resolution number 12-26 lo to dragara adru lem modi am chairman Rawis and Means edi mo member olbir oror makmuira resolution edi ako tingil wasing ngaram le ur tire tol to draga kamem gora tergibul other drill mar other order rogul was ngara katil meli mang
Tiyan arang lela olbiro order am alto da resolution mo lupta kaun mo di amo ngarara. Awis in minsra da legislature order. Ayung le ko ba. Malwilswel le war military ba? Ora idong ba? Kopsulara te ale ka masegal menga ma kaligara former speaker at Koror State Legislature. Maldi mo o Bernasuli direkal di mo hensir til algarim o giwa igel. Klau mo tingir nga kaliklar alsel. Mang lasesaya aklaw tutlel en direkal mo o maski da history tial plot albangar ngir elira or restructuring mal reorganization ra leadership ra olbira abalur orior. Tial Monday, militerurba ka ulumura. Sometime toward the end of last year, el tilo the proposal ra gobernador ra interim budget lo tablol budgetary items malum talang tingil tial proposal interim budget ay gayam lo ula ora clouti tranga ra dalong alam tretele lagi blam ad ulgirelen le evolve mortia gidal Lado al togoira, bledo witness el ay gal tablol issues el giblam el bangra intrima kota togoira CIP funding el morea ay gal 12 al Hamlet sa blurorio able proposal ra gobernador or darsra $25,000 el mora it's el Hamlet may ga total 12 ang ara 300,000 ya ongerong sel policy issue girela onsa klela ududirar employees ra Koror State last gil by 75 cents an hour or $60 ra erul Sunday kita tim tangel se ulgiwa ang esra national government rugul public sector employees including the states igal state government sa ngilaya ugol maklugol ang arira toward the middle lumang early part of Yan Lomregal fiscal year national government. Ya ongerong at toward the end to direct luldersia ang sa klelaw do igal state block grants and more state governments. Kidam tangalia kikadevelop sodel ay game na mokte kangiya ulgiwa legislation tilob the National Congress uludarsa increase igal state block grants. Malblatak intention ay gaya siya dalgi malum se serigal udo amon move toward sekla udir employees na state by another 75 cents an hour or $60 bi-weekly. May gigil tul issue giblom albangar tial interim budget makbilado dura uktian le Ways and Means Committee nga kamle chairman ngi ululingit tilo ase med Pomsaw legal mga regalo rakal mega sacrifice tira dosi olgi tawdo del mora state CIP malumidil project le blur oriora do lilo government oriora do lilo nita loan national government mang ko mal sari ge gidel rurak di ada diregal brenga sule la gobernol ko dar setia lu ma e metela me gulngit de makulngit tra gamitira sa mo ki perse de gulngit de edo ngade itia ku diso la gobernador de galom strira o gol maklugol ang area more employees ngaswal mutul gerde de mama ugi ungal chairman ul ngit se tiang og do na national government may ya intention ya bal tak ul ngit mo do tir klisay et amender tian interim budget number 3 sa gidel $60 increase magabitigil ngay magigut kulurol man tre gut mokla report amendra bil ma egero kul analysis ra lomgela budget nga se tela motod matela expected mo source ra igal spending of laro tu magi gonge ngi mot mokar mam mora session ra wangyas ya bol gugura tuta nga mo start to odong di bla kalong bodong ra ku governor om bodor tigay gidel committee members lulkiwar teror mamla al sa committee mong team lo officer ngi embit elit yan yo sange ora idung ka uma angir manga ble asan el moratul committee che Ways and Means ma JGR chair niya at hakal uekira junior
magim lo tomgodong artigal 7 telan mora meeting sale tutar sales raw era session aklu e ada tu tir makabernor uktu batigingit e morgo e momrege olngitra meeting lo mangela spiegel ase med mori ra mitir ga ikal ka mitis ra rawisen men sama JGA e the mitra tu dori afternoon Tiamal dia masodel teg del interim budget. Dal diom sodel tel interim budget. Del buir ako tul buir mo del buir. Ako tel buil mo ngede buil al. Tial mo expire al edral. Akle baktin si ok tila speaker hindi tira ko wadim le express concern na ngam si speaker amrar ngi kya kami tira hindi awele lam mutbok kityan mutbok la bingel mo session rak lugo kara. Padula swel. Mang mol mo ara the momit Masentia, pero ang tila ka norma, tigal baby members sa matubo. Magim lomit rakara eruklong mateto. Hindi, tiya kita wandra kuram lorano de. Gobernador ang itra meeting lo manggela. Wagyu speaker, gibong, nga ma chairman na JGA atong ok face ra. Gobernador mas speaker marugul. Kam members ra committee. Wadim la ka bol tak lasit yang Bittelngel la gobernador, bittelngel la olbi lo ki was speaker, atam bittelngel la tul committees ra. Olbi lo. They are respect tagi dong ok na maweki. Yagi ko member ra committee na kakandak ra. A meeting. Again, our respect tagi mi ay. Tianga betamlam sa del mutam sa da gel gimul sa da ditam latte ga ngod position. Tial meeting udulay ora idonga amlo ewal siga balur de arungu ke mo sar arungu mas arungu lase ewal siga do opertianal rama di imol plail kamitil tibe toy kom la mertianal la cosa confusion de adol tirak la ula olbiro o giwal ut speaker ag isa el gol gidal kamitil mo matum adu abot mitra di buram na mongot at tretel o do tel meeting e beret ti capture tel government migid madom e bodo opera ya le wal siga ngamlo tirulil mo gerdebelen kadebatemet basically le end el meeting am le end el wal tigal majority ra kamitia wal blood change of position tire uksoril side mo gala gobernador mas dia agi so mamset 25,000 more Hamlet. We set the cell recommendation around makamitil mo tirklisel so ala gobernador ti ongos at li minimum wage of klima kluk natag sigang etigan masura do ngale la klima kluk at yung okay mil sense lang hari labul across the board. ya across the board wasel ngitringi emlaniang wilum sodel maul dul ngitringi ra kamiti segi da koramlo Diakal so much na change sa tuwa ul makoramlo ti. The fact la se yang awrele klalo nga bila o klel olbir o yor nga role la assign nga speaker mo regal to committee kitam na omre kal adu e ko nga atel bilet di ko mlatwo do buk mo bital bla matko may e mo di yang diakal tirak process yang ako mesril segil diakal tirak process mal bridge mal Malaysian integrity independence ra olbi ko marasing kamamaruwa ginam lo tiak ige kita ko ramlo o to daktage mo ula amlo terge mo ma ulse gidra bol marege kim this governor excuse himself uktim la kamamal adol bil adatu ya sil budir sa bil sub de tise gidra lo se singep no se akmo ano ra igel lo miule kom toy singa chela kamiti diktire kalu ay set ya ka tretela la adoro la toy kida digidam la roger dal ulablit baguk tiri direk ti tretela la adolo ngale dagal adal lo ro te ka do ro la se kida ko tiri maksil do tiri se di meritiam yak mutia lo ro mo skemim modiak chairman ra kamiti dir modiak member ra kamiti dia kal ora out of anger frustration del military rubali doon balgula ngara do or set principle set dia kal given tira
ako ra dim nakal expect rin ngayon, ang tirir meron nga tuk mosta turing na se, lang may sem molmol, el chairman. Tip nung gato klase, marabal wul mak dong opertel, molmol el chairman, kami there's no assurance na se kami almu turul le osisi. Tukoy le ko mo batir ahir. Emla o tira se kuko ngara tetele la mo. Sei gida amle walel ulmo ulmarti gidon. Resolution. Hindi mali tolget nga kam dik lo se halo ko. Jagi da posisyon nga magi iliti se. Lo talbu il madar ngel. No tiya ko ramlo ko sarare ma tokol girel masadara dolong alam bakli siya ba mil mo speaker what the formality towar omol makmase ak dia ka extend ra position nga kal momregal trut kal committee they are respect and more of the legit maglorior ako lingit la se gire dol mo I ya make up per kal committee e kita se el mal mon maglorior maintain ay gidan balgula to la se tiya ay lek kal blay e dire kal gire dol lorior tatigingit e dia ka top do mora gidil tengah begira toy mar adan be affect rawede segi damle content mal urang ku rula ba binek dia kalau biot optik nur speaker pemien diri kan tega time former speaker letter consider ngi sia diri kal am logosra tar issue la undasa former speaker mo explain di soal di mega ku gam ko di bre observation ase Gora, dia kan gora moral gue se pemaliet malam mutel me ada lutel me gada lera speaker gut makli selom das mo gira ada ngalel tiar blal lu tui dai ge principle sel gul goe ti mi mo ko out of the resolution ai ga te kal gora ka wak su to di maklela adung lo si sibik tiam mo sai gida pai gora given Makado mes na kau yang paluul tiyan monday. Hindi ako makahalik Christian. Yan ang self-resolution na di akadil remove ra legislator speaker. Hindi na ka-chance tiyal dynamic sa tiyal rogil blay. Yan ang speaker hindi ka authority rakaw, mulut ka committee rakaw, hindi ka authority rakaw, mulut ka committee rakaw. Masayang ang kontrat. Namo di ako. Mlaban ko lang kasi ilaan mo madad. Ya, ang gilbes speaker. Adi ka authority ringin makaray ikal kami til. Kung spera majority. Ngaramong mlorise. Bigarang ngaramong ko ti problem rang kaya itiram ang ubutaw ra klisi emerlo. I need to know was ngara. Lego ko mes sa resolution. Reorganize tel hindi ka omso din. Ya kung dasen te leder ko miskate al makas modalos. Ngaram tingel Rhinehart and double ka ku. Lubataw ra gero ko klisi emra. Aspersive rabdurol. E kung nasin dia kadilo bilda ka klisiin. El angel speaker rabdurol ang balda mata klisiin. Tirak legal ba bias. Waise kung raidung maluwilita sils marakaw ma irmang asia Silas ako ram namo madsel namo makatakil waseng kimlargere mo seguir togoro. Seguir al Kidi berkoba ke ese speaker ako state dia kadil tel obis mau kira la merula ma session apa ngari atra primary dia berduk raisa interest raikal Hamlet tirgal legislator se make sure ngari am mok raikal Hamlet tir mo ngir gel Hamlet Giblem kata tu ringa wase como mentionnya Silas wase memori kada gigi the project kami sel para interim bara unified ay gigi the rogul so mi wase malo tural se mangoram nari understanding se gigi the kuktau rawdor nang no ngwagel blal dung no sup agi ngoram no rarang mama gibang blal ngay gigi the kuksola ka bernor esel mentela ka bernor mga ibertir di the same time ngira dal natangali aklisi ed ngar olbil was ngara aklisi ed olbil ngar aklisi el sebe el lo siso tatsibari maka bernor sebe dal mo bebulakte maka kabos e gegi tam sebe dal I don't know matel sia segi dal babil ngala sa plol mentioning ya Silas was se babil ngel mel resign a recent means emral to ko mokmel tal del sandel
ko blebul terngilang mal ngobrao del tokoy dia ko ngel e nga kam lo esker ngilo ase sumak mongutel rual gaw ya right el other mo chairman of recent means mang akmilas mo sigal du uleleng mom samok hindi pabilingir le ak maknometer tir te sei triegil te tiu e ngo si sul tokalo a sorir hindi sorir a Silas al top de la recent means usera jan seguir pabilingir a Silas ra January dori resign ya ku se va venir el mortir el mut el dolmi a Silas mo chairman mo member a recent means el mut el dolmi mo chairman a recent means sí ese ira audo suira wa se que majority te gira somam e minwal soria aku tirak endin ndia gulu maral was ndia ka gudu ngalil sebel ngarsel moro de misel klau marangar ngara ngil was sebel mi tigai rawisen means ba interest agro state mokraw ma siapa bilang kalau Silas emil stria wa nagimno abang rogo ya kata dia kan dia kan mo metrok was dia kan sorry rango di sorry al top da Silas mak no makatakil wasing until Silas blaktak wasing moving forward ang girem ngariam samokla wis member wis means mak no makatakil mortil wasing options sa labangal tirigil terum willing litwober alba guspera klise gal chairman na kami tioto patatri di Silas am lamol mel chairman na wis means e seguida internacional ginakal sorir sorir nes minges muri seguida nya mato da guida resolution el top de Silas e melo tagel ngel la speaker el blal bas ngaru mela algo que la kemia imol grup mai sen kemil metuel tiga guida kau ma Silas ma Richard metigal teti wo kami ada lagi uldu perkawan mo sul time kami direk uldu rakabanor meng 12 majority 2/3 tu rakabanor sila 2 years old merel metias no mesringing wild deal mondara uloliw ela buke kami elal tete kum nasusok marabitang kom del kanabelengel elen mo mesaigal legal ending healthy aku masen al kakro saudas ketikira leger lang sel kuk mo mesringi dai pesa gel debate kami eli what happened saura gri me ngirmangeng aisha ugul mesringi dagal wasagi ibul bengkel governor singlas mul bengkel ako umara angar lel olbi lilak governor may gel sorir amne sorir ada kasabay sacrifice integrity nga kam integrity olbi el madangel wasing gidel lilak ragaba al guktaringuk edi mo ko nge tial tila governor mong oya gimral dilak lo ro nga kaulu maral wasing sabay el nata metaw do swed rawelel matel tangar umral mo ngal borya kakapos ingi pero blate betakatu giru wis giral ngari omul mat chairman awis means mat nga speaker men sebulo all tay gidil kami ako kusoma kan mo bisa pas gidil daw en ay gal resolution am lom kataklil was tirga na mo da klaw marat tirga kami tigay ketelol bi okay bisa gidra gibra session am saudra ay gidil resolution akno era gibra gibra resolution akno ngit tilwas obra mitigation ay gab nam katmok mal maknit me gulingit madamorega el so mil organize okay ma wala dwar say gide in awle mesa gel sector eli will be 10/7 ela bomesra legislator ya yoela at korong rem roboto menteri ra majority 9 matamoten e kami 7 mang say gide bli o olbir oror elal mesa say gide ya gel mkakro seringia ya gide tetele legal resolution tel selection na pesa speaker ma vice speaker igay game kakro sige ma atlete laure la ba jet na ekor kumir eli isi igay kakro sige mir ela isi ya ka pusto na ka wasi Koror state legislature mo rol wa klol olbil
Elbonia awana ergi ma presidente que me confir. Que the process ra ureret, sending il morngi, and reviewing, item bito malu when refer everything back to us. Send the process mo kum dingaram lang ila ureret muro office account meeting. Isn't that the process? Le omadra klolo bin la kam le adra klolo bin. Ketukut maklaw ureret send il morngi give him 20 days to sit down and review their budget. Gaigel diakal soal waigel differences remiu al item out send le agor remiu wasi. Kamlu to review ika. Mang hindi ka bol personal lang mo. It's an art of compromise. Get la do lo sigla bol tinga government na trutri. Send diakal process remiu. Chairman always send me so on that. Yak balugila kripe ora itong kilal molgorngil national process sa direct bal parallel or a state of parallel kila similar existed process start tratul garos lingok ma gobernador ang relawachet umruli or sin borolbi ya olbi lagi ko within a certain time mok lagi wele kila yagi mo moral se by practice by principle practice agi mirror ngi even up to in 3 magi mirror ngi ding say gidel narinya logod say gidel process modiakal misi say gidel girel gagaros tuli lyak review malubong deliberation process say gida nomloria bit utra dolong say gid ya kung daswak silodi sel henchira kale or sel gotol grim ang ulum mang issue non mutre lang ya umra la se dimla nga ka umra se dimla gida dolong ba say ang ulma ne tegrasten na sen dia so mi gimya mo maruringin di nga ka dia ku tirak pertilal mo. Okay, hindi ako tas yung clear. Kakadi kritik ko kuray ko meron ka speaker. Mga raman di mla ka din lo tubig resolution no di ka amend the tiala mang ila oba member legislature orior hindi wa obom speaker. Kung spera majority vote. Maobom speaker, makuspera majority vote, makubes ay gal miu. Hindi kakakaro mbay ito utat as speaker, rat chairman ang idil committee. The chairman ang idil committee ngarinya klisi as speaker, ngila klisi rogo in may sa vice. Ngaram dim lang lodi ka di simple resolution was in Nora Rhinehart was in mo namo diak speaker. Ngubti tiam lang ako mes tiam ang galgo as speaker ko miu. Adira kal dir kawal dil loay ikaw. Hindi mo umuwi ay kalbabero kung dasyo rin di mo umuwi ay resign lega ang arela vice speaker. Hindi ka di mo siyem to okli o bagabol di mo tratable o gramiti the rest of the responsibility ang ara vice speaker sing kam ko ra nga mo rin mistake. Mal waise gongara idung. O kosul tial to wa bokso dil watiagi. Tirgegi del tetiu o tur el tetiu. Ang maulo klor tilo ngasar be ra blura prayer ra taramlay. Edo idere kerja blue rapper om kodor kemamil mong. Elbong etem mama degla sedimom degla kemamom sing. Dia ka kemodor mo batel drual wangala tetel. Kedi rubber stamp praja surir. Dia ka sobe egal mo igal morsel seguir el daura auror. Hindi la abay maklol to tlel question malo kung kriol to kol komisar ngin eli. Selo se elat ya igid lo mru la igal kildeg resolution ng lamangay. Selo mes ringing reorganize at tuam digel reorganize ng mutel meltil me udali tial setar omrer maul. Kumlaisar. O selo mes la ming abagtak was sel portil ay gid tretar omru reorganize na sila ulaw. En gidel ma require a 2/3. Error editing. Latel gibel bloktak sa igit leng gilong bukti itukti ngilu ngal vice speaker mo temporary speaker dia kam chen sangi dil to koy mungura etis mol mutra so el mol muta next year kum das ndim lakal bol speaker sa igit pada amondar rules matara to ko wa rules elanga bloktak komiten na Silas girela adra la olbi el certify que rogo el toko el brown laur olbi en direk ngara platak ngara la edim la mang ela segi de langa ege gidal ai ge goram labang re langa apo mondal mo
o musada la session mutra en amant tial tokora yosang 10 million na apes yosang mul adrekel malmut mokloa omsodela ma urerela Malwaise ngirmang. Seguir el sesión eliak mlo ngarnya sepak nga telela aurior milgat mok. Bak mlo saita del ngara rules gamamra el gumdaso en atelgib adim naga barred mi seguir el ngara rules. Le sel ngara rule 8 o seguir rogu resolutions malla agirel el council olbila gutmok. Although Mr. Gil, Claudia Gana, Gil Solutions, I did not have a legal counsel or be. After a block site training, he rule 14 and Mamsa, there are 2 rules. Narnia organization. Dingaring say the Naring say either what they have clear other lagi more messing, say either cook contention at Tilos and those spare a simple majority. Organized my Gida Goranga table algimum. Gimbora o meslo asem grabo ngarate ku krail poto giving se the address se yiden len sabel leaves one mo questionable age rogul mi dot mok eli ma gel mi mok ngerul session am mo questionable validity sel mo mes tiang en maral betul la karagri lo as di dolong leo kom smoditia ay lagi da yet tablo option ng ngaringi gida do mo meslo asem di mo grabo blok tak eli ragel drir el wasal sugu mengare issue ngaringi also alel para agora seguir aquí agora man blok tak elim igel options kita mo mese agora mama berito lo ngaringi el acto ager tiket el lugar cuestión ragale tial rir to eli acto to clara amle record dream tial amla mo viral lo hacia cabalmente amlo debate ra lo ngali rules and procedures dimlak bom dimetra siyang article speaker gasto basically tel argument eli argument rules and procedures kito dol tirak lalla di dol tirak lalla disel gora pil tbagal to so al ngog di furious ngaram dimlak legal opinion na ka dadu moru le usually omar olbile bom ka to do process malu ben rules of procedures e kito stole mo legal counsel ang biru legal rogul la memang mo oti opinion ngi ya suku legal counsel olbila ana ya au disuel ngi maka kaso am another legal opinion como maaringi o balme dice legal opinion ng kadra Koror state legislature stand ma kora orang setel da do religious di mlakatar kami ul koras kami podong legal opinion ra can you ask me why lenga ko mesegal babier hindi regal di mlakal ngari close ra covering memora rogul legislation na do rugja ko tingel basi legislature mo sendi selo mutial bill dem eskara adra la am lo ringi ya era pasel olbira ulangan niya covering memol was tiang black review ringi in abide by rules and procedure tirak lalla it's in a legal form ra era albir olbira order seng direkat partner bi why say por ahí dunge tilagidal mo from resolution mal valid point tamran bol ngas ngasela milgat mokre eli ngran ni gire del sto bringi mo mesla la wasing ngara opinion na legal counsel bill siapa dol tirak ni tilagida amran no taragel turtak ra milgat mokre eli ni gire mok Mungkin berkura sendi stol dan mon mutra al mga legal opinion. Bela mang LAS sa mobil eli tobal maran en wara uldas wa se kadmo pasang tertiar o ngarang moya adam tut ko special committee mo handle ngi yalo be much serious problem leng I mean you're dealing with Palau to tell bondara lamiu ma hotel aula mayosa el ay kagi de rogu ul maklo to tell la ser dorula la mal gide ul kata debate ngi ada la muskul ngi maul de suir ada mol sel bol more e sei gide amolla ngal sugum tiang lo mrur el anga mol to la sen letel malalla e budget ng makarang relax en bula budget ay dai bol ordinary one mo portara crisis po face ngi klot to tell se girin mo ngara ngi lo se tiang girin gut maklilen nakalway siya
Kasail time kal karuba kami dengan mama veteran fighter oror amendment ra constitution mam to legal munda oror ki langir mering le kau aruba kami wai betul mering ma ngau kom tera bitam mering lendi kuki idel munda ki blarngia operado munda Tora temela la ma uldas raru a le aruba ma amengil mai di ku meset tiang kai dem nas modia Silas lo asing kora wa dilu pra kwa ki kerel to koi hindi ku mes ringeng wa husing am ba kugul mo igam direkal kada du ako am das kada makarap so where do we go from here Ake girma ko singe kariya tilamal valid question le mam la mutra adrual ndi sedru lam ko secure mamal da atlar chenga tirka era blur Ngerkebesang giram malmol make sure ol bila abrula ngarelelo tirakala mang nga umrala se legal issue long issues of like embrace ele dim lakal sa amal come to agreement on ay giram lo sik malmol lo sikrolel mo address ako mesingil asing agote ay malmol mrula alam mo question na leadership kasi ay ga diral si di pras aside giyaw giriw wrong smambi at musikia either in-house malumang external other la alme both ka nge kakarosel interpretation ngi come to the written agreement la sing mara position taken the daksal sure set tilas el momot mokle the mil satellite eli direct possibility alam giyam ut maklil beyond the tay black sodi el agiyam mosira ako external legal process more require resources and more address ngile it will be more irresponsible lagi dim itir eli to move forward at itir lol mol le boluri ul tara ada mo racer nge el demonstrate sa gal position el give them bolgore eli correct el bora tokara gargari em bakara ikan mo mereka rule boy tanga I hope Segura will explain the position. If I may, di bokka da seguir del prinya Silas, seguir del garim, amlog tul nolana ulga Jason nolana ulger seguir del ger. Mles kraspigel was sebol mokla special committee mo omes tegi. Mo omes tegi mlam katmok waseng kadul min katmok tirak garbail kita turing emlulai kala mang mlamadung mengarare gol di sebrol di Silas wasing tira lo do sel bal lo do Silas wasing we may gmama we have to get external mal council mo challenge mo marit ringil wasel gam nam mok multira kapasa sal bendim el hacer obor sel rule 14 Ikaw spera majority are members and rule ang idil ngarang with exceptions are officers. Ya over section was in this over rule 1C7. Ik moet kumul was ya so kom rare officers at yablay. Ya kom spera tutor. Ela sel over rule 8 tesita question na magul ngitel ako mas ndira require opinion ra adralla. Rule 8 section 1 akmul wasi ngidil vacancies rar officers which occur during a session of the legislature shall be filled in accordance with these rules. Which rules? Rule 7 adang tial general rules in tial bla. Legumesin ngal sumang vacancies ita semarel wasi ilis kemle resign tutubadaw tubakara. Disel bol vegan sel office Itiang awasi in accordance with these rules. Itiang A7 awasing tudur sel 8 applicable logi ulela 7 adang actual more general rules akum das yung require a legal opinion lang. Sometimes yung umanguling ng opinion na mga interpretation na the legal opinion is the best part of this. Pero adralla dia ka kumeset tiang mal kita ngal tengate kami lupa kalen. Igal mergolo kuarra, kita melatru raikan. Igal mulkoin monda, child play. Hindi kita mal betul kara ada belau,
now retire malu te ara la ma ikal ikam aku meseng la ngilul das o motor kle sa ara la kami ngwa third party ngara outside by experience la law making ama la tora la mo ta la te el gumesen tilgi mo ba ba tra o sueka o te se ma clean di giri lo tira kala gil motor le ere mora gorten bai close to telara ayosan te gil yo sang le gumesra da ko sen kau ta ngati lulu ase katatal dia ka oversight tribal department da koroste e kami am tino sa koroste ta wai gal back state belau ngara somersault. I mean we're going through albu tel covid el me kami tel melenga do ma song sa yo sang la close to telela o te gil el time el direct el bom kat maklia tel yo sang e kom langur elang en brelia mongil bolnge oversight hearing bolia bo mongil sira bel gut makli bol to te liga rule sabe otro hoy indiko na sa yo sang upload to telen albula klo albur bela o mai es el tax ai kama kum na se imba to ko kiri ko mesringil wase kum la morada mai gandi ku at least ku kuli se gidel e te lo mesram de guerra rolela kalt blol brancha government ikam ma bulu ada vai se mang seguida ma question se berati algo tokora budget na sideline mlamor yo tia gid tokora rules elanga akora kukmal attention me ngari lo te lo amro budget mol brael medibok bok tibtat se sem logot el grim el girela oversight weral da angala endra Januari bingna Februari gimlo ka dul terung ya girel mori oversight mangare ba bilingela chairman rawi min sel mora governor request all financial report le say amne uldas wa se sel kadmre duma budget mo conduct or due diligence mergo nge conduct oversight tragel e direi che segui del milungre e lì tra le torso lo lingit melboringa oversight lo bengala egal department il gira il telex budget il gira al bangari magi mo lo puso segui del issue le gira el mo come la bengelo sa olbi la goto cloak lisiel legislative branch la gar local branch sa government ra ko national ako to close igale olbi la sa el farra governor so el remove ra directors mai ka control to rauto omsang meng cloud to trele kumbesan ko kora ako ti absorb government kita sa to staten kamam le ako to olbi nemsisi aki literally president Republika ki controlling sel bora Palau do mai kale ki di sa de dingul mem di ko ma ba gas ti aki ki pomoro di ko mes estoral mol mo waya ko la mo ko la ma presidente la ma takra ada olvire la mes lo sing la giri ul di ko mo da los ada olvire ko to clock li mung la giri el take charge de atara sel prime bringer ali o si ka do ali ka normal presidente ada olvida giri lo si ka do lo create la el musu business mai ka el mo do da me mo clock to telela mo ali mo especially gal cook expertise nga ngara to ra do de ngara ba lu mal giri mo concentrate ti agi de will lo mesngi nga kurang sergai yang irmange nakamnong tangatal no dala olbir oror nombre de Mr. Clisel olbil el Millara di top power lo balom sa olbil e seguida Clisel olbila oban tirgaji el galik sengagal kora ko mal kora ke matop de suite tial Clisel olbila mle kota rangal ngar olbile dia ko tengala setam dengelin dinggiram dengali segi del renglo set olbila koto clock Clisel olbila controller terus dia sa mutia klisi aruba ka ol te aruba e ko meang dilo klisi ngai gi dia tra malu sa klisi le ko al ya ko de mo segi akti mudela mutul angara 20 minutes el temet kora di oti aku tu de sur el gil te rogil to kol blam lile
A majority agirel protect the integrity of minorities. Hindi ka sabi edel luwasi ko mo minority mang modya ka ngari mo disul girel tiya kaplementra ngarmiden mo ngarobsa. Girel ngarnya abla ka takl miu. Sukuma Legislator all dars ikam ere mo musuan. Yung terara ako rin sa sen meeting ng eli ngariang walang masasalo kaling it's democracy in its action. At mga real mau diswell. Hindi kira ngariang de korum rablay. Gira speaker even though matut kra majority ni gira protected tiar blay mang sugum magkakuk ngarsel wala mo ra Rhinehart. Hindi ako makita rumor olbira or ignore ra Rhinehart. Ako mas sel ultar bulut. Ngakadi ako koram sa odin Isack tiar at tiar bulumong. Matigalo predese. Ma question na ka lang awasim el alblam to. Ngaraw disbiu kahaba ko gira ka Rhinehart. Ngaraw disbiu milgirela government or next year and a half. Dagum das kung may one more year and a half again. Ngaraw disbiu milgirela tel government or the tour said. Are we prospering or kada stalled? Siguro will the party blow the Koror so everybody should share their opinion on it. By talaga po kensit tilal garimbe ora idunga payolgida se mek kwadim skaw guswe gara gal na omre gal rak nga ka digo mesmi se basically ngara halfway point even though di tarra ma adaringe ako umrala sing dimlakal perfect ay gal no omre gal rak mama tire gal usis ba al sel lo rol mangela kan former speaker do ko tiam umrala sing lewila adu gimdila ka loro lo bangela ka bernor balas bal focus ay effort nga mamba arogul temam ngara chitalo bi mok lagel gimo moral sing mo ngira blu dekal 100% tending lewil rather unfortunate that mla no so is bertiang al dekal imula sen dimla kal kita ulma dumla de gagita gina ma si kable utjar problem de be kuradi talgib clarify se imala se umrala se aku lurur ngil ku vector ngi umrala se klar mal malt das se ngugira bekla te berem ku blawad au de suer toisel gim dila emlawai kemam bertia git agim lat wo marandi number 1 lam o mesabdulu dengan sekal brand melurura yagim mara leadership malung official position officers position dengan lam malmon lorior tirir mal sorry lam lorior mangela apa is leadership make sure asya at malmol malbrulang alel olbi di ngaka di malmol mal tau to sela sing giredel chira gel chira bital blay degal giredel kidim loite tiarup tois ngal sela da du tir magabernor el wala ba sorry me len wala ka putrel dia din nga mabarogway gi maron ako marange ora idung lasing we still have challenges ahead egal maral mela rura tora yo sangat mangel se ong tidra alone ra national ako ramla magas bedulu end in real complete ya tourism ngi bread and butter gida or your dependent ngi ma dire dirgas we're in a slow recovery aba mesagel revenue reporting mal gekarel malambiak ya expenditure or your adire liberal moklo ada ospe auror mo lahara mutal other mo your sa demand services sa state from liberal moklo e direkal chegi do milsa proposed unified budget direkal mo mas mutal mas ngira dal alam mutal tege member ay committee di ki mariate alam lo ki alam tam la dor bill mo sirabera stal proposal expenditures al say ma source of revenue say kam magarat tagal lo sigira will rolet and brad dulu mang we're hopeful aki nakadira lo omising say hopeful in the anusa se burde nangara leadership lang tira giril mo obsiul gid o gid brad dulu Kau pong, kalau po sa mga gila, order na clue.
Ngakamalo marang terurubakal wasing kamama milingil telmera olbil el majority al bulu. Weder kadang minority kadang majority ding ngara al dobang al majority al bulu. Silas am notat sa bebira isul bebira gimol ngotmok raigal erura kami ada kal visible al bulu ding involve financial malasam legal drura financially mo ngusuir oretel en mutum logola sing ada tangible menda ada bulu ames ding obo mo mes policy sing ari lam katmok itu dia kalau meral wasing dia al giral mo ke klar mudel lo mes tel lo mes agro state le duk nak po dia kedemla tan dia dengan leadership penting giral malamol le future orora angar kedengar ngil giral sur eu meral wa tinggal kelakar economic conditions del alt gibel tipo di sini alsto pergi yang aku merasa SPL improve a services that provide SPL del gut maklil yang alak krisel tangar ngirel mal hopeful mal merasa SPL mamgat yang nga maldi daswa sa elan la kada cellphone away ka gidan monda kita adalah mal personal maldi mormur ta ela kumesa ka ole Silas ay kila pipirar ada kala ati apalong ngari orso o Macau way sendi a kung sa computer to sa kadim kamo mes tial ngar ali mo ba tial balon ma de rura kam ko adi mo ay selwase el arrak ngraigel ku kura a program mal uror el murar adrablu belal merrak kami ngar al sila kamal mentri kada mo sang lagi gil teknika mo mondara technical itira lama ay kan hindi sel kotel ngaraal kami agirim musyo kami opterar arab kami agirim musyo may dia kalgiri mo giro otilos kam ko lang ko ay sergi tial tialos maray ko ra priority mo mesel mo kot magila sa tial blur el arrak el merra Sulara kami ngir magi ngaka direct de mutul malmol mersel ada tiam nombre kandi awan raklo toil giredel la leadership yor kad SSP gera ma gobernador giril mo entertain ngia kita dim tinggal se ngakambar adol bi la more sel relam lo du support tra gobernador lo sig tiale alone mga national government they given evolving economic conditions ngirmain gel move to revisit ni o mesa singari alternative dia sebela gobernador ma olbil the sui dosi mot magalobro entertain ngil lo sigi seguida alternative um dia kapodolara tial lo I know our revenue targibel sorol bogro di kegre there's a small crowd of it they wanted to call timlak the sal focus niya ako maras singire de lo mes niya ga next 2 years mer me kita ning niya ora mete resources at the mel ra tagal walis maigal major sites nga niya critical infrastructure awan niya port se kita amdali tial movement kapak related ra military brand merkam basum kirela gobernador blur madudu lo ngala leadership national explore singara plans going forward in the medium term, let's say in the next 3 to 5 years, and offer opportunity in more state or SBL extract a better return at Telbus Palela a port sige daw kwan investment alternative gilid lo mesagi naka-support at yan mo malalo hindi ka dito mesase let's look at other options direct will complement each other but we're boarding a choice again to select get best in terms of financial capability na buluro o ngero nga di taraw lasul ki birut tangil
niya kung dasan dire ka nga niya many secondary cost ngir tagi del mondaya kawandra isul all black notice ni bentong malgir debat temer tel legislature blue yor kultui ra suber na national government ora dia kal ulra budget dia da sel managing wal budgetary framework process ra development ra budget more approval sige del framework ora idunga dibu absent laki mau ulumang wanau no issue nga kara tel ka administration ela deo ba budget te mun mati iro bira last minute wal ora di give timsa sesel time do it to a proper job review exercises a constitutional mandate kumara sige mo please sige ludasul molla mobile dok la siya kabernor gilel gut makliya yo sangara blue state government within a certain time period will be la I give dok ra constitution ding spera implementing legislation or mo sumakli siya dire mo ni omsodel la si maral revenue report maral expenditure report must gilel governor of the world ada di assume la siya ngaring hindi Hindi ka report lang. Kau mo ito swim. Agote el alolbil. Aspe igal rexir oror el na momre kaplo el ngarnya klautora ruba kam olbil. Blo ko ring aring segi de mar masil oror. Aku suku gumesring la sepe del ko na tibul ko yak ringia. Sepe el altar min sepe del tang ok ra tebel gid mar ruba. Marmas, kaya itu tahu fasu. Seguida mal gisal, seguida lerurak ngargi, seguida lerurak yang melasa beredel gukl, seguida el mora, repulate belera. Ini mok lo olta soa, dem tiro olta soa sorry. Kam rengele kam nakabulung tertir el selgi merong yang lagi gua mara kadamong mara el gua dam adio mo itu to idel lah. Seguida mal molingit mol rol girel kemran mel erura ay seguida atara mal girel del mongilo mesringi yang ara olbir elanga mos widra osisbel lawru ngari comprehensive bil ngara ngara committee el momes ay rogul fil goro state charge Aigel fil ngaringir elang, ati kita lomu len malgegretchen sa alsel. There's room mo capitalize our return agi kita fees kita charge. Medulim equitable mang adrasyoba ni mokkel musyobai, magoro state tangarnya lomu maximize sa kita returns. Ako mas sa kita ma critical al eungileng tial covid ke mehitra rock parang. Mentam dan aldo mesringi o mesai gigi malora al mong talumgu ka economically will improve and we're much in a better position to capitalize the gigi Kamu ito yung swim lang mas ka last tingin. Oo, hindi. Hindi nga malo meslo siya ore-ora nakam na 70s nga ka legislator idit. Emran me makbal imo atukol ko sa oren mal ngaringia resources nga alsen mal sbel gutmo clara dora basically malung nila kabal testify mo de kada oren lingil mo other all bir oren mal giri mo korgi clara gira do me cycle monday dal bangrela ela tasen maklo to trail to ko mel amada iga nga to ora makitel gar maigal hamlet maklo hamlet oro gitel mo mesel yung igen cloud to trail monday kita wal kora mering tokora tutelalla menggiril o mesringi o se kukna sa el awaya kalmet oral kuk kendel lagi gitu ma direk kuk lagiril mo lo mestel tokora traffic lo setia dia kasu ideologi ngering meubur it's getting worse and worse mungkin ada dura parking ada dura traffic al tutau something has to be done. Madrid waya abrir la comida
ay kalbalo takot ngalo sa kami kung siltal ret akmol ngora alito rangal bet tinga ay kalbali ako mir bilis all alak ay we have to tiang sa bet clean and gilbalo eh ngari am gikrel tungol direct waya parking area tiang balo ay kagid ako gikrel tungol am gikrel tungol di mal affect ako ngaragid malugil ko pamomesay kagid eh mo uru ay tagid na kung mondara al siu pai ko mo spering elasel mo sadra yo sama sadra la ma ay kam brilil mo el ul mo katmokla ay gel tugol da bang rela dia ko man sulal terong ako trule ang malungil arong ko kumil terong mo sibil ang ngakam lamo medele ay ra nga kamangin mga gimong artiang te audio so amil la society ma system gida ma government gida ma global gida ma rokul rarely a state government akong yun mem sa atin. I appreciate it. Kita matangil was yablu orora number 1 ng oro sirarat. Government alta ko mdasul waseng kom dito ko orora di o with the wasetra other velak kir orora. Dependera ay kay gidil to ko mo. Sitara mal appreciate it. Number 2 nga man mo wala ro ko sel gisa government da ko kani kam sadar ko. Then so mang hindi ako masadar ko ya government bombarder nga uptoys yung matamala society. Mangirela other ngora el protector minority la society. Sel mo mang ngulbong al tinge ka ko teme congratulate Raul. Nga mo sabihin mo speaker order. Congratulate Job. Job. Vice Speaker sir. Gigo, mo Vice Speaker. dam invited tilbuk merelan Ma Mary Anderson, tirga orang sir tira. Malupit mo orang sir tira. Also kung magkakaroon sa deswed, malungil to ko. Di ulaw rere, akada we have to meet halfway. Hindi ka na nga sa arong udara, imong ito to pati kung tunga imon may. Gidra do sige middle ground lang. Basis sa government trigid, it's the art of compromise. As kung digal sa mga compromise makati mga lebat rangage, even marriage sumja kalori always. Magum ter ka mamalterong malmering asulyo. Invite ra for as speaker, mabes el vice speaker, mabes el mafloni der orior. Kaya Kausischakl offering more any public officials. hindi ka meron lead na governor Makapeno na invitation na stand. Hindi akong kasi hindi lagi tried prove a differences. Hindi na sa mamlo ultra siya sing na kapag order was where it stand. But other order ko ipo lodeng mapulengan was ulgom ngariya dili. Hindi mla ka tumili dili na klangan na other order. Nakauti ana mo system nga sule may speaker. Hindi mga sule may Rhinehart. Kamama autuir kami regel decision o bigyan niya ilan mga rablo autuir kami. Sir tingin mo luwaseng gilblam accomplish regal markol telarrak a relationship kami mar siloro maruguloro is well appreciated. Nganya pabilingem iliwi luwaseng sel decision lo may kanya ruguloro lo ya kabara kati siya decision lo to orngia. Government or I hope para other government or baru ko oron to stand by the decision of the legislature. Kung man sulang ya tokobet sa program ng mga rata Kausischakl, madili focus ra government or hindi din government belaw sola gihukim spenta temam mga dadurtir, ay malwel kamro. hindi ka meron muti alte ala direct do rega malungil sil san hasa rabulur or mabulur belaw tel sil ti aklu to ka ikel activities na namro sa mandel merela maklu sil opening ra alili ra klugo katinggal 11 years dia kan ngaringi amal mo nglar mo be ora itu ngli kukto ra yakyo ka sense ra gitu mo Hindi ako man mo wala ko ko makargi medil kalitir youth in our. Man sulam may gama sen